MA পঢ়া ল'ৰাই এপ্লাই কৰে, MSc পঢ়া, MPhil পঢ়া, ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়া ল'ৰাও আজিকালি এপ্লাই কৰে। কিয়? কাৰণ চাকৰি নাইকিয়া হৈ গৈছে। গতিকে এনেই মুখতে প্ৰতি ঘৰত চাকৰি দিম বুলি এনেকুৱা প্ৰলোভন দিয়াটো কেৱল बेखौथ' जों खोनायाखै दिनै आइजोफोरनि थाथाया जोबोद गोजौआव डाइरेक्टलि जेनेबा सोरनोबा जि जोम होनो हाबासो सोरनोबा माबा होनो हाब्लासो थोंजोङै साफा साफा आइजोनो माबा मोनसे होनो हाब्लासो बे जौगानायनि बाथ्रा खिन्थु दिनै जोङो माने जिथु स्टान्डार्ड अफ लाइफ आइजोफोरा साहसजों दिनै जि परिबेसाव सान्थियाव दिनै गासैबो गावनि न'नि दिनै फिसा फिसौ सामलायनायल' नङा नाथाय दिनै रांखान्थि बिथिङावबो हारिमु बिथिङावबो दिनै आनखि राजखान्थि बिथिङावबो दिनै स्र' स्र' बयबो ओंखारबोनो हानायानो बिथांमोना बुंदोंनायखौ आं सानो खारन नङाब्ला दिनै आइजोफोरा बिदि फैनाय नङामोन लोब लोब जों आसा खालामनायनि अनेक सायाव आइजोफोरनि जोङो पार्टिसिपेसनखौ नुदों डेफिनेटलि जादों जोङो अनजलि दैमारिया आगोलाव जेरैमोन दाबो बिदिनो दङ आरो इयुनावबो आंखौ बेबादिनो मोनबाय थागोन थेंक इउ आं मोनदों मोनाखै होननायनिख्रुइ एज ए होल एरियानि जौगाथाय हारिनि जौगाथाय दिदोमथि शान्ति खौसे बेखौसो नागिरो আজি আমি 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ আসনৰ কাৰণে কোনোবা মানে UPFL কোনোবা BJP কোনোবা গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ মাজত কণ্টেষ্ট হ'ব 1 নম্বৰ BPF থাকিব 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ কোন হয় আমি নাজানো কাৰণ মোৰ ওচৰত কোনো নাই কণ্টেষ্ট নাই ইয়াৰ কাৰণে কৈছে কংগ্ৰেছ থাকিলে ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে নীতি আদৰ্শ নাথাকা মানুহ সি আজিও MLA হৈ আছে BPFৰে হয় সেই BPFৰ MLA হৈ আজি BJP কাম কৰি আছে এইবিলাক মানে নীতি আদৰ্শ নোহোৱা মানুহ হয় না নহয় আপোনালোকে জানে এই ধৰণে গতিকে ইমানুৱেল মুছাহাৰী আমাৰ কাৰণে একো ফেক্টৰ নহয় ধন্যবাদ